Ngan hikay iya phi minta kumno ba pin change color iya ki jan ha kadur Jong phi. Ningkong. Fin add shwa iya kadur Jong phi. Hadin sa duplicate iya ka. Saka no shwa kadur ba napo. Te sa add effect. Add yaw chroma key. Te sa I na utay u drop bad sakta iya ka point ba phi mut ban change. Sa on yaw invert. Nganay da ka blue background khanang ban kham ithu. Te sa pinbiang daw threshold. Hadian pat finad biang iya kaway ka durba fi kwahban buha ka sapti. Sa click pat iya ka dur kaba fi duplicate sa click. Blending bad sa click mask. Tepin sa pinbiang iya ka durba fi mudban bu sa use move and transform. Da fila dep sa click kam slim iya ka durba arbad balai. Sa group pat iyaki. Hadian pat sa plieno iya utokhmat na kadurba ningkong. Da fila ibiyang sa click save. Sa save current frame as PNG. Kubli shibun. Sa kmao ban like, share and subscribe. Kanang ba pin yo shibun ki tutorial.